ɛna no pɛ so mu bibia akɔ abane mu bibia akye emra aduokro nson akyi po ba ko so Okuma radio ana fe Okuma TV eso ɛnɛ wohwa Islamic calendar no so no ɛnɛ yɛ nigeda kɛse pa ɛma yenuanom muslimi ɛnyɛ Ghana ha wiase nyinaa ɛne nti ɛna no pɛ yi baabi a ɛyɛ yenuanom muslimi fo abɔhyia yɛ ba hɔ no mo ɛne ɔmo ɛbɛsom yɛ na yɛmabɛto ɔmo yi deɛ na ɛsɛ yɛne ɔmo di nkɔmɔ ba ko mienu miɛnsa bɛfa dwumadi a ɛnɛ ɔmo di ɛfa wiase afana nyinaa Eid Ul-Adha ɛnɛ na kyerɛ sɛ ɛnɛ no anigye bɛba ɛyɛ muslimi communities no ɛnyɛ anigye ketewa enti no yɛba ɛyɛ junior school park ɛhɔ ɛnɛ na no pɛ yi ɔmo de ɔsom kɛseɛ no paa no ɛde hyɛ so na ɛnɛ no ba imam ankasa egyina mu afei yɛn papa ɛyɛ negati afei yɛn nuanom ɛyɛ yaro bube sabiti sedu wɔn nyinaa ɛnɛ obi ankɔ adwuma razak afei na wɔn sɛ razak tu ne kaa wɔkɔ gyenkyia baako na afei wadan ne ho kɔ anɔpɛ ne yɛpɛ sɛ ne ɛyɛ imam ɛbɛkasa kakra na afei yɛtumi atoa ɛyɛ kwantu so yɛbaa yɛn so no ɛyɛ yɛwura asiedu ɔfɛ honorable dodo na bɔ ne mrane no site ɔde nneɛma kyenkyerenkye aba bɛkyɛ the Muslim community sabre deɛ yɛnya ɛyɛ imam yayade yaya kuce madalla to yanzu mun yi sallah mun kare muna ma jama'a duka godiya wanda ya zo da wanda bai zo ba duka muna su godiya kuma ina sunan walis na mu akuma radio kuma muna musu godiya da aikin da suna yi to ina ma jama'a duka godiya Allah ya kai mu shekara sabo kaman ko zo nan kun kawo taimako kuna so kowa ya gani abin da muna yi nan to nan ne muna sallah a Akuapem yau ran talata mun yi sallah mun kare jama'a duka suna so su wace to nti nagode imam we de ene dwumadi no bo no tofa kakrama ya ni tipa ene sen ene dwumadi mu muna nan yau ranan idi ne muna layya wanda yana da rago kaman ragon da ka ganin nan sai ka yanka to lokacin Abraham ko mu kace shine ya fara wannan abin da muna yi nan yo imam na waka ne kasa ne yanti be ma ye papa ne geti so ade aba kan kasa mu sene be ya enu anu makan fo me de ne oka ne nyina mate ase mate bibia ase ne mu akasa mu anwo achi no mbeti ase nti ye papa ne geti eso ha no mu a obecheche mu ade ama na mu ye fa se da kase e ma ne geti ni na busua nra ana mo to ye nkrase ene no Okuma mu bia nidi ebo no ndu a aduane mponche nkokọ bibia ebeba negati ye ma fi shapa afi committee ya da mas papa Okuma ndi say mu ye station bia mu ngori ye ho ye so se na aye mu so ye re ngori mu ho da na dwumadi no se na odi kan bisa imam no a kyerɛkyerɛ mu kakra yo say o se ye papa Abraham ne wodi mra wodi ne baba bo afore a Yakopon yi oguan ma no eno sa gina hyede na na yenso ye no afi biara no ese yenso ye kai sa mere no na yekum oguan de hye sa afahye no ye ntina ye nyina ye hia wa hanom no limam di kan kum ne di wi a ansa na obiara akokum ne di limam kum ne di ya obiara ni kwan se obekum ne di nti limam be kwa akokum ne di no okum ne di ne wi obekum wa haya obiara se limam ekum ne di ne pe okofia ono so nkokum ne di nti wo ba nam se wo se ye de no esa kakra anka se ye fie adwuma na ase ahimra chin na emumu ye twen se limam bekum ne di ansa na ye nyina ya akokum ye de nti sa na e kire ne afi biara no ese ye sa de no de hye Abraham enuonyam ese Yakopon so enuonyam imam we de afutuo kakra be kwa ma yenuanom eye akramofo ne akristofo nyina ne Ghana man ne Akuapem nyina afutuo bra ye gi ani ene obehwe no na ha de ehun se ye nhyeda nurse bebre ye nkramofo de nurse na ukọ ni mane ade nenka moto ne ade obehun se dimrika ne ade afutuo kakra ho no yanzu wurin dai sai kowa yi hankali saboda duniya ba abin kowa ne ka dauki moto kai ka tai kai banna bai da kyau Allah bai so wannan in ka yi sallah lada ne kana so in ka yi sallah sai ka zama gida ko kai ka tai wurin ka zamna kawai kar ka yi wannan saboda wannan ya kawo banna kuma in sun kama ka samu magana kuma maganan da ka samu nan kai da kanka ne ka yi sa'an nan ka samu saboda shi ina so kowa
ya hankali da wannan ne imam kan Matias ne mu be ma negati a cecirim se be ya mu amonte no mu bete ase ne ali imam kan se am se ya afina atuyen a ye nyina ye de ngani ya be bɔ mpa ye wie samre ya inshira ne nyina ye hia eni tra ye sadi nti se wokofa mutu na nko ya de bi na se wunya asema wunya ben asema ne wara wasem wanhwa na wantene wi asekura na akukumu nti obia obedi ne ni no onto no gbase na onye ne ni wo asundwa mu bra mu se ne be na adetia obeda nyame ase wa ma ade pa achi yen nti asema yim se imam kan ni ibejina Okuman radio 97.1 Okuman TV so na yada imam eni papa negati ase papa sabre Ali wanso ababeka yen Ali nakade uja fonso aba enti yezaka yenu abema yaro no krasem adwuma yaro ebo edeboa Akuapem community no wan ton ade so ade ho a oba yaro bema obi ntama tete bibia kama insuo ni ade yeda yaro ne ninu anu nyina ase yaro afichapa barka da sallah barka kare asam ka krabi o wanu pese o kan betumi aka to wadalla assalamu alaikum wa kuma radio ergi salam nya fo sin subuna te man dinga mega wede me kan zabar maka kara seno zabar ma fon su ban se wo masallaci wo ya be du jidi Akuman radio assalamu alaikum irga salam nya fo sin man dinga mega ya di mo nirga bura kul barkin di jire bariyan irga ran barkin di jire bariyan irko mi ce biye sai cin banen da lafiya bore kan tajinan bore kan man tajinan irko mi ya bura man dinga mese oh ya Allah ya rabbi ya di mo nirga malinja Akuman radio malinja yaro michiano pa michia agula malinja ana so michiao ana zig bakupe Akuman radio michia busi afoni nyina tie foni nyina michia bia Akuman radio yaro ana kasa intimidia bismillah yaro suna atumi akasa bube dabi zana aye no mo bia kasa obi apeso kasa bia no bube zigi assalamu alaikum Okuman radio irga assalamu kulu barkan da ajir bariyan irga assalamu fofo kulga irgi bane ha ya no irga samu Okuman FM radio burakulse zadi je kala asofoyen irga salamu kulga malin ja irga salamu ga irga fo irga bano ha assalamu alaikum yo assalamu alaikum yakubu edeko ya papa so baka saka assalamu alaikum arsilama kul kango Akuman radio wali foni gene moto irga bora kul fo irga banya ganji ngono go Akuman radio ngasani gene arsilama kulu ganji ci bube gumbanda ay gana kayesi ay gana banya amaneno kayeso amaneno fejo yaro ay gana fo gana banya ir gana kayesi sadu dinga zan kai dinga jama kulu Bashir gumbanda bajalona dashiro ir gona gana kayesi ir ko talamar silama kul chabiyeshi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh Akuman radio alsilama kulai garan kin bana garan bana har mu kayesi mu har mu barkan da jirbara ir ko da mu chabiyeshi wannan ya na sofa ba ku fa sofa 1 aiga foiga bane zane kala korpo zigi mo aiga foiga bane alsilama ko dai gogi kayesa assalamu alaikum malin jamo kango go no ai gogi alsilama kulfo nima assalamu alaikum negative so be chane ne ma amama onde chese also ni radio ode ai wo fresh super glue aso ina ede Okuman ntimiri biara no neni no enye into the on TV radio na no tie obeda no wedum no enti sambri otie yem papa enti me na amama mitia papa me ma afrisha pa afin kombeto yen afi biara ya pesa transi 50 years kan wan sana nyame abefa o enti nyame shira ya da wasi papa ya zabe mumuni yenra mumuni da bia na drive kwamoso na so menya kwamoso na wabanjo oyu na yeko alima ade nyina mumuni assalamu alaikum Akuman FM alsalama kulu matarango aram kaye saram barkan di jiri bare to lalle jina da mo kirgo to ndi isti rejim borame ame vargantado Akuman FM mo mantikal radio no kango akorpon radio mo no kango gin kam ko karome amete wonka irga cegu koy ire Nigeria ngai ga kango isti rejim me ame Akuman FM awal lamba mantikala 97.1 nan kul kan borgo isti rejira hadde bor kabte borgo duwa borga tugudu mo zaram sani doni nga bon zama igi hinigine de inde gogo goy kambugo charkambara igi hinigudu labari bobu zaram sani wone hey radio de no kaysti rejira hun kuna ana bora kul dabu yadi ngayri ge cego koy zarmay ga nan kul kam borgo isti rejira
nim kokari ga hangan kuma FM 97.1. Assalamu alaikum irga bora kul kayesimo yeah Alima afi jaba afi ko beze yo asem ka kraba se o ka che unuanom muslimi fo ma mema nyina adaroma jama'a yawa na musulmai ina ba kowa barka da sallah Allah mai maita muna Allah sa kafin sabon shekara waraka kowa na nan a ga sallah lafiya ina gaida mama Aishatu da kakana Aunty Zulai ina gaida yawaye na duka. All greetings to my customers, to my friends, the boy, Don Ziggy. Thank you to Okuma Radio. Yeah. Abja for sabre ye ba edi ni behwe ye yenuanom muslimi wo mudwumadi a omudi ne Eid Ul-Adha na enne no omchese ye papa Abraham na Nyankopon eda ne ho adi a kire no na okokum dwan ema ye ne ba Isaac ni ade enne no mo shefa ede akantu hwa ni jesam kase pa de maye yenuanom the Muslim community no tano pay ye ba ya na ye di free eye Salem Peace Congregation ho na ade nyina timi etofem ade nyina timi kama Okuma Radio 97.1 and Okuma TV Facebook live obetimi ahwe prechi kwan enso ye ho no afi YouTube and afi Twitter nyina obetimi ahwe e kire ekwan ye wokropon Akuapem amanfo ho na ye butu Okuma Radio midin di kwame ohene da akon metelefon nyina emrant hene yo boy chidom my ba enne no Yewra KAB the executive producer and afi Yewra Donzi and afi CKB otwa bibia edigu eso ye be se hia da foforo ebio Unko so enti Okuma Radio na monhwe Okuma TV yedamase